a informatie sa de ma ek sa nek sa de nek kisi te de gona de son de kerki jawel yo gien o leki uit sana de consequenties te du bepalen sa na te tek bepalen stappen kim ja na stap begin so ici dat na de sani herde to ko strati une ko duno wantra sani we ko priki a wortu fugado lek fagado komanderi unu lek dem chimfu en une pot no wantra ko isi am pot sukuru ko isi fa atesi ci suitigi am de ko mbita lala infire yes lady dan boek voor Johannes hoofdstuk 8 vers 32 en ukasabi na waarheid en de waarheid zal make you free. Ishi gado taku sasabi a waarheid en a waarheid zal make you free. Sana a waarheid. Ishi. Dan boek voor Johannes hoofdstuk 17 vers 17. Make it them consanta na you waarheid. You want to the waarheid. Ishi. Make you consanta na a waarheid fugado. Ama woord dat na a waarheid. Ishi dat na de sansa we ko dute ko strategia so ishi tire mo jare wakata fu antrayation gim klaki de fier vers 1 ishi das da we ko so ruba pala sante ko strategia so we jar a word to fugado lek fa ascrifi ina bible ko di unu une ko gi une fa mo suite na yo yesi we gien fu fa won le ko fa mana fu yu ka corriger afat fa u elibi fa u blaka mananga ingi elibi fa we jaru srefte we wakata pastrati fa de safu we wakasoski ala de e lontu ici dat na abosko pour savoir ta kadoro leisi da boku fu clan leader hoofdstuk 4 vers 1 fa da bontu be lasi am skei ici gado entaki fa a blaka mananga ingi ko lasi en skei leisi fa da modo fin bontu on kenki ici gado entaki gado be shuru lek fin goutu fa uko kenki uko elibi lek soso santap a gron tapu ici lazy dem trowe da stofu da sata presi da ibri strati ici de man trowe da stofu da santa presi na ibri strati daro mek na ala seifu gron tapu ici takwe de in the ghetto ala seifu gron tapu ici takwe de wa amoro slecht start in ala kondre peigo ici lazy dem diri ma piki fusion ici fagaro be karu dem diri ma piki fusion this is the leki fini gold for them ko lukuna dem tapu le clay patu ici gado be karu unu de moro diri man piki fu sion na nefu Israel dape ici no de lukule clay patu te ka clay patu bon kenja ko una mai boroko ici dat na asana bosko pusawe ta kosor a people fu unu tak e blaka mananga ingi ulasi uno sap moro sumana unu saya i ici dos dat na de informasi sawe takadoro u trai ko bakana de wet fugado en ko du sagado commander l'équipe qui vient fudu ici dat na de bosko pour sawe takote we ko strategia we ko ler a people vunu tak u stop broko de wet fugado u stop broko asabat fugado en trai ko bakana de wet fu amale ici soje da buku fu Yesaya hoofdstuk 1 vers 3 da kau sabi ya masra en da buriki sabi da koifu ya masra ma Israel no sabi ici daro tak kau na nga buriki de metira de na no first tang ma de masape de masrade ma de chief gado no sap sumana de herde we karu srefi ingi we karu sref blakaman baka operatu srefi paraman koroni foto nengere bus nengere cargo ala société bus nengere prates sref bakay sara makaners para makaners mati warriors ala sort fasi dara me garo tak Israel no sap sumana deng unu lo no sap sumana unu focus a bible lisi da kau sabi ya masra en da buriki sabi da koifu ya masra ma Israel no sabi ici Israel no sabi lisi godoro the people ne praxeri ici that's it enu kuda sotu nasi ici garo tak fernita kengi unu sane hor a wedna de commanderi fu en lisi enu kuda sotu nasi wa people furu na sondu ici garo tak umblaka mananga ingi ufuru na sondu lisi wasiri kuda suma disi de tuta kudu disi Boris Sani de living Basra and the preferring the Santa of Israel. Ici garo tak ulip apasifu en make akongura daro make opportunity de in a start saude umblaka mananga ingi utrai ko bakana de wet fu amang
da wo shi tak alasano wakalek fa de famus go shi dat na abos ko pusawe takadoro lazy wa people furu na SONDOE wa siri fusuma disi de tout takrudu disi pori sani dem libi Basra and dem verferi da Santa wa Israel kisi ya bro and them that drive away back up. U verferi gado fukisi ati bro daro mekti de di u lasi uno sap moro sumana uno sap moro tak unu na de chief Israel. Ici, le stade na de Sansawe Takadoro, lazy. The book of Isaiah 3 verse 12. For me people picking negative coincidence. Ici, for me people picking negative e coincidence. Daarom mekti de hele jongen wano apres peki ki unu lek de oudere moro. De ma e wakana nga nefi ala sosani e du wano sosani. Onderling na nga de serefi yulek bigi wano kakobaro ap chima no de amaka tek nefi jukuyu kiri. Ici, dat abaybale tegi ufusaide dat bwe udribi ko wefu a wet fu gado. Daarom mek ala desandat epsa in a blaka de blaka mananga ingi kaminskap fu unu peru elibi lazy. For my people picking negative coincidence. And the suma the basina the tapu. Ici, de suma futron basina o tapu. Ici, alla sanite duwansani a vrouw mustak fosi. Want jullie manere uno abbal moro de balfunde in de vrouw fu anu. Ici, dat na de sani sawe kof kosoru tak. U drai baka enu teku presilek manere. Ici, dat na abos kopu sawe takadoro. De vrouw et dafes keer ki et leer unu. A wet fu gado in place fu you let manere de fu teach the people de vrouw fu unu nanga de pchinta gado tak dis nanga disi gado tak wan vrouw na mus weer buruku ichi gado tak wan man mus trouw nanga en wefi ichi gado tak wan man mus de basi ine oso ichi dat na de sani daarom me ka bele sorun tak fu people chinere e coincident one side de chi e kroko in oudela kakasena that the midst of the etro monster trauma etro rover trauma e du alla sort ogri sa de tap gro tapu ici that side no man no dape fu guide de man ici dat na abos ko pusawe takadoro gi a people fu no go gymnastic da buku ko Isaiah 3 verse 60 orofara matrataki because the uma piki fusia abi piki memory. Ici, des black man, de black asafu de abigi memory. Te takanga de ne heti de hide skuru. Ye wan so de wan busan de no wan dati. Ma me kube de ya hete eskende. Tak fa you sexy, fa you this, fa you dati. Da yo si tak alama la bo snap jaso. Ma te we kof kosori ta no. Bible buku tak in apwa man. Wan vrouw in apwa. Wan man in apwa vrouw, wan vrouw in apwa man. Nee, de no wan arki asandati. Gado tak trouw. Gado tak blaka mananga ingi umustro nanga de wefi funu. De vrouw mustro, de man mustro nanga de wefi. Dat uno wani. We wan yere tak herde ay baya I sexy is bang. Da siri bang ay tak bada bon itrewe da yo fel tak manengere lagi manengere na dagu. Ma if ye presenteri sref so wan fasigi ama. Tilak tama shi wansani awani asansa ma shidape. And that na abos ko pusa gado taki. Leise tawalisi. Da buku mu Isaiah 3 verse 16. Orofara matla de taki. Because the woman picking for fear, I be picking memory. And the lama the naked the waka. Ici, bino lay a baby se refeta ku langa unekite we waka. Te mama ko tegi tak e shosha sansai we da peyo anopung. Yo fentak be am father of that. Ici, we langa uneki e ko ripsa e mekuri.
Mateo masiribanga yamangi 1 2 3 voor verschillende kivu voor verschillende pak dat we veel tak manengere no bung ma bigi corriger afas faye chari sreba afas faye weri da yo si tak bapala sa no go ko na yu pasimoro dat na akorek si sabe ka kongi a people fu unu lazy because the uma bigi fu siambe abi bigi membre and the langa dem take it dem waka and the eye furu naga lost to and the waka wa boy and the waka boy fati de go and the abida bari kuma again nanga de futu ishi her dewe wakai kotis gang so mar dena also ler bori wanda mist of the nesa bori her day tama teken badana restaurant da fai wantak amat o hori potlek frauna also omdat ino sabdu also woroko dat na de bosko pusa weta kadoro tewe ka strategia so we ko ler a people funu ta ku keki afas fa we libi weri lek fa gado takumus weri gim intimoti 3 vers nika so gado tak de chuma ci femus weri dara mettewe ko astratiwe farta ta e dat war kala abukune lay about the safunu de ne chades ref bum ici dat na akoreksi de balada fus refi de lek bigi lemal e big up the Saturday wakaso so skin plafi tegas matak so noyong ano dat na model ici ma yois we big up the tak no afat fay web da pe boom is sexy so kori e kor de safu e por de libi ici lazy da book of 8 Timotheus so 2 verse 9 so strafi de uma mus weri crossi this is no sorry them skin ici a Bijbel tak wan vrouw mus weer crossi this no e sorry en skin ici in weer gedekt ici daarom mi be bona klaagliederen 4 vers 2 fa a go to do lasi en skin go to te suku go to ya bif tiki bu faraf ko feneng ma de umap chief Israel de ko tap doti jaso alla masa e wakap sama fen wan break tape ichi dat na bos ko pusa weta ko gi a people fu nu tak ko dry afati fa we libi en nu dry ko libi le fagado tak umus libi ichi lazy so slavi de uma mus weri crossi this is no sorry them skin na masaka fasi en fu dry them slavi don't for break weary ichi dus dat na abos ko fu gim soldier da buku fu Yesaya of the day na 20 verse 30 udat ele matra taki because the people this ko cross day na me nanga de mofo en nanga de mofo poma de give me beginem but the puru de badi como po fara we fu mi ichi upuru ati mo po fara we fu masra fa upuru ati utak nei une hor asabat tap satramoro alla day na wasabat day ici upur asabat fu gado pot pe ulek fa uwani utak nei satra une godin gado sonde wo godin gado satra wo wakada du ala sot sani du alla sosani huru teik badai kota okay tamara gado forgive me estemik bahuru ishi lise tolisi da buku fu Joshua was the 24 verse 20 en efu fu praxeri dat die ade ogri fu dini masra dan tide for kisi suma usadini ishi gado etaki efade sondu fu for kisi fu dini masra da ufer kisa suma usadini daarom mek de man junu awet Jesus disi om dat side uno wan volg de richtlijnen fu gado uno wan du sa awortu fu gado etaki uno wan waka lek fa gado tak umus waka ishi daarom mek ti de dewe dini ala sot gado we dat de tesma fu amusi da pedande ap winti also mate problem ko asen winti dat no man yepi ye tekwa udu da skafen potik batak dat na yu gado fa uru dat kadelek yu gado ishi asansa yusref mek na yu anu teik baraye chanya na ngadri go pot gama ishi dat na asansa we posor a people fu nu tak ey u stop to the sandati u dry ko na de wet fu gado leise ta wale isi soja da buku fu Joshua was the 24 verse 15 en efu praxeri dat die ade ogri fu dini masra dan tide for kisi suma usadini de gado disi utata de dini di de bete na da tracé fu da Efrat Lima e fu de gado fu de Amori suma ay horenda pe ishi na tragado ube dini uno be dini a God of Israel ube dini udu na stone lek famate yi in Deuteronomy 28 ishi daarom met a Bijbel na wan trubuku want her di we bartak yu trawa e bribi ina natuur ma khoni sa de dai mop dai kon i elibita pagron tap disi sondro mas ma potita pagron tap disi ano kanto ano nature make you na gado agado sa me kimal na agro tap make you ishi
Dat na alleen sa una wan bribi on that side. Uwan tawaka in Sondoe. Abebele tegen unu tak a people funu aptranga yesi. Une wan yere a waarheid. Ulop yere den lei. Lei tak a te begi tap alasanda meti dat konkring. Gado takinom nya agu. Ye nyamen. Gado takinom nya sara ye nyamen. Dara met blaka mananga ingi ulai lana hoka blood drip. Ulai lana suiker. Ala dat sikida sot sikida karkong. Iji. Dat na abos ko sa weta kador of color a people funu ta u corriger fu afat fawe libi. Lazy. Dat boek van Jesaja, hoofdstuk 30 vers 10. Dat is wat tranga yesi people. Isi garota de chief Israel na wat tranga yesi people. Faudu sabi ye shente ye wakana strati. Isi ye shente ye wakana strati. Abe vale tegu tak manere wele kwa manere de young brother fu the minister fu de want throw umas mano. Uno sapsana sort moro that side. We waka baka u ejilos tu une du sagaro taki lazy. This is the what tranga yesi people. Because this is lobby lay. Isi ulo play. Because this is lay. Because this is no one yere that word for masla. Isi uno wan yere awet fu gado. Te awet e kadoro. Da herdi we fentak ya. De brada sa snap da penanga part herdi de ekosisma. Mana uit a Bible we lisa wortu. Anomi igi wortu. Na uit a Bible de wortu ek mopo. Isi dawe tak ulop gado na wan lei tak ulop gado wan efu be lop gado ubo arkina de farmana fu gado lazy. This is taki to them lukuma taki no luku and na them profeti no taki let the profeti taki ki we. Isi de fen tak unom tak kring dara met de lobason de kerki on that side ason de kerki no kori sherita esos tarafas fa eli bida peine libum. Sister im troanga yumasra. Isi sister take mo pa kerki. Kadraki lek wap chief gado wer koto nanga yapong. Isi no wer bruku esot epoti heris kina strati. Isi dat na de sani na de mulat na de moy wor to sawe wan fu e yere te gwa kerki. Daro mek ulop ason de kerki. Daro mek uno wan arki sa awet fu gado etegi tak umustu. Lese te walisi soja. This is taki ki dem lukuma taki no luku and the prophet taki no taki that let the prophet tori this ki we. Taki safri sani ki we. Taki patriki profeti taki. Isi a Bible no le a Bible tak umus tak safri sani. Uno konja ko tak safri sa wo ko takelek fa ascript in a Bible. Uno ko lei. Wo lei sengi lek fa Bible buku taki. Bible buku taki lek fra uno mus weru amburuku ino weru amburuku. Bible buku taki lek mai no mus weru ya po afkoto ino were. Dat wo ko taki uno ko take trafas uno ko take ino amoy wo to gi uno ko take safri wo take lek fa ascrivi wan a Bible commanderu tak lek fa lek a wo to mo po gado. Dat boek van Jesaja was de 58 vers 1. Bari traga. Sa Bible taki Bari traga. No hori baka. Isi a Bible tak bari tranga daro me kwe te jawe bar mek a people yere tamara ino taki no be yere tak gado be senu watch ko giu. Isi lazy. Bari traga. No hori baka. Opa you stand like you are trompeti. And sorry me people de ogridu. Isi gado tak soru ogridu. Gado tak soru tap ala de sansa wedu sano bu in gado ay lazy. And that also for Jacob the Sondoe. Isi sorry a people funu and then Sondoe tak e you lek mane weri bruku lek 5 horas thuis. Weri bruku no wer bruku onder you bella. Asan dat na be slaver sani na be strafmantori dat a Bible se refetegi tak na de slaaf na so de man be wer de slaaf fu pot de man sempre sinadoro di de dei we tekele kwa modo fu potuski gratis na doro gi alasma fu de ma ekanit fosi abede ma bu sani fu wa fray pot sa embeina na doro manono de na ko won ala si pe wakade wakasoto skinde ne spamoro na ngade egi shen. Isi dat na abos ko pusawe takadoro te kwa strategia so ki a people fugado. We are gods, we are kings, we march in faith, cause we believe we can
Change the world to what it needs. Stand against our enemies, 'cause we can. Yeah, can't nothing ever stop us. Take one and another will rise up. We'll endure until we reach the end. We are gods, we are kings, demanding change 'cause we believe we can.